Narauk na hamri ki ha pating coleta udambeng iha aldea Buki. Depois de atividade campagne, depois prepararai kuat uri coleta udambeng. E uhi tabel hare katak baleta nebe maka prepara ona ita dauk começa a fusi horsei uhin besa iha. Uhin lorai ki ha udang fui remata. Jadi hare katak be kulete ne rai hane. Jadi be idane depois infiltra varai opos. Atu bele ajuda be matan sirai ke parte kerai na ba bele aumenta. Idane konsep tu musi kuleta udan be. Teknologi ne be mak ame aplika haturu ni katak ita konserva be. Ne haturu katak saida. Ne haturu katak ita kuleta be, ita konserva be, atu la bele husik moti hatase. Tambane teknologi ne be makita aplika, ita encoraja baitanya malu sirselo. Iliu iha oikusi, atu banati tuir, lisaung aprendizagem ne be maka all neighbors, hamutu konini parsiru lokal, aplika ona iha hatfati. Me orgulho tebes o serviço nebe maka comunidade, organiza-se comunidade, participação é uma rotunia e agradecemos ba membro KZDS nebe maka lakolen atau bel facilita comunidade hodi prepara raiku aksirne. Kangga karena Venancio Tolo sebagai penggerak KMDI tahun sen wai ulan selama mulai noba tanggal 21 tala neonit 26 au pene bola 572 NI au aile au lila Filipino oilan tu alekot kun taile o ines mataunis kan mataune nole oi uli na hidup boleh oke.